Zdravo dobri ljudi, dobrodošli na NanoLuka kanal. Zovem se Aleksandar i ovaj put se javljam da vas obavijestim o jednoj novoj mogućnosti po pitanju nanoploča, a na kraju ćemo prokomentarisati i tok takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Svi vi koji niste baš sigurni o čemu pričam, šta su to nanoploče, šta je to takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, o čemu se zapravo ovdje radi, pozivam vas da pogledate ovaj video. Onima koji već prate razvoj nanoploča želim još jednom da se zahvalim što ste odgovorili u tako velikom broju na moj poziv od prije nekoliko sedmica da popunite upitnik. Naime, vas čak 99 ste odvojili vrijeme da podijelite sa mnom svoje uvide i komentarišete najbolje načine učenja analogne elektronike. I to me dovodi do glavnog razloga ovog javljanja. Najviše vas koji ste ostavili podatke o lokaciji javilo se iz Banja Luke, istočnog Sarajeva, Novog Sada, Beograda i Niša. Ovdje u Banjoj Luci već imamo nanoploče, pa bih želio da i u ova 4 grada dostavim po jedan komplet kako biste ih vidjeli uživo i tako dobili priliku da se poigrate, radite na njima i tako steknete bolji osjećaj da li nanoploče zaista pružaju odgovor na neki od problema na koje smo zajedno ukazali u upitniku. Svima onima koji su ostavili kontakt podatke u upitniku javit ću se i direktno. Nakon što dobijem potvrdu da su nanoploče isporučene, očekujem da to bude krajem avgusta, početkom septembra. Obavijestit ću vas gdje se ploče nalaze, kako da im pristupite, kome da se javite. Unaprijed se zahvaljujem svojim domaćinima. Ukoliko neko možda želi naknadno da dostavi podatke, pozivam vas da za to iskoristite formu dostupnu na nanoluka.org. Molim vas da nanoploče u ovoj fazi ne smatrate završenim projektom, nego upravo naprotiv. Projektom u razvoju. Drugim riječima, želim da vas zamolim da dok budete koristili nanoploče, vodite neku vrstu zapisnika, dnevnika gdje ćete zabilježiti sve nedoumice, šta nije bilo očigledno na prvu, šta bi moglo da bude jasnije, a šta vam se uopšte ne sviđa i kako bismo možda mogli da prilagodimo rješenje vašem zahtjevu. Trećim riječima, pozivam vas da sarađujemo i zajedno razvijamo nanoploče na opštu korist. Sve vaše ideje i komentare molim vas da dostavite bilo elektronskom poštom, bilo kojim drugim putem, svi kontakti su dostupni u opisu ovog videosnimka. Još da napomenem, nanoploče u ovom trenutku nisu nezavisne. Da biste ih koristili, potrebno je i napajanje, i generator signala, i osciloskop, kao i univer. Zbog toga ih i isporučujem na specifične lokacije gdje je takva oprema već dostupna. Naravno, radimo da to prevaziđemo. Za korištenje nanoploča bit će neophodan samo računar, pa ćete sve moći da radite i kod kuće, ali naravno ostaće mogućnost da se koriste i sa laboratorijskom opremom. Dakle, eliminisat ćemo neizostavnost skupih mjernih uređaja, no trenutno poenta priče je da čujemo mišljenje vas kojih se ova ideja najviše tiče. Kako da nanoploče učinimo boljim, kvalitetnijim učilom studentima prilikom izučavanja analogne elektronike, ali i zainteresovanim pojedincima. Možda bi neko želio da razvije sopstveno pojačalo ili započne karijeru u projektovanju štampanih ploča. Ukoliko bi još neko želio da dostavim nanoploče, imam još 5 raspoloživih kompleta, a da pritom taj neko ima svu potrebnu laboratorijsku opremu. Pozivam vas da se javite, opet koristeći formu dostupnu na nanoluka.org. U vezi sa takmičenjem za najbolju tehnološku inovaciju, evo samo kratko. Trenutno smo na pauzi, nema nikakvih zakazanih aktivnosti, kao i većina drugih stvari oko nas u ovo doba godine. I dalje je u toku drugi korak takmičenja, a mi pripremamo dokumentaciju koju ćemo predati recenzentima u nadi da ćemo proći u 3. krug takmičenja. U tom poslu od ogromne su nam pomoći vaši komentari iz upitnika, a vaše iskustvo nakon korištenja nanoploča bit će prosto neprocjenjivo. Na taj način imate mogućnost da doprinesete razvoju slobodnog hardvera. Toliko od mene za ovaj put. Sve komentare i pitanja možete pisati u komentarima ovog snimka, a naravno i svim drugim kanalima, opet dostupni u opisu ispod.
Ako već niste, molim vas da kliknete subscribe, a također vas podsjećam i na seriju 3 minuta elektronike gdje možete da naučite, odnosno da se podsjetite kako ko osnova elektronike. Do sljedećeg javljanja, budite mi zdravo, čuvajte se, ostanite kod kuće i svako dobro. Pozdrav!